Kiraitu Murungi. Making Meru great. Kiraitu. Ithugania ria ngavana Kiraitu ria guchwa ungavana reumanirie na Umbani Bwa bo gukaria na gukiria witi na mbere maturene bubu ibo hatumire arathiuruka kauntine na kwariria akenya kenda betikanirie na kiroto kiawe kia gukiria kaunti ya Meru. Ngavana Kiraitu na igwatire witikio bwantu ni untu bwa manifesto yawe na mibango ingi yawe ya gukiria Meru na nkuruki utongeria bwawe bwa miaka 22 ari thirikarine. Inya ya ngavana Kiraitu iria nene buru igutonyithia antu ba Meru kiri mibango yawe yonthe ya witi na mbere kenda gutigira mirandi yonthe iriumania na antu kenda eja kubaguna. Ngavana nethirite akiritaniria na NGUGI gwakuye na atongeria bonthe kuma kiri thirikari nene na kuma kinya kiri mbunge kaunti ya Meru kenda gutegera na kureithiria witi na mbere na kureta urumwe kaunti ine yonthe. Ngavana Kiraitu na banganitie mubango jwa miaka 20 jura jugatigira Meru ni karibu wega kiuchumi kenda gutigira mubango jundi jo gukinyanira kamite ya mesk ni thondeki rungura utongeria bwa ambassador Francis Muthaura na Meru Vision 2040 irachiarwa. Vision 2040 to me is very important because anybody now who want to come to Meru County will have to ask the governor does that fit within the Vision 2040. With experience of Vision 2030, National Vision 2030, the governor felt very strongly that he needed to have a similar vision which is totally aligned to the national vision. We must work hard, we must work together to put Meru County on the critical path to modernity and prosperity. So delighted to be here today to witness the unveiling of Meru Vision 2040, which for me is an example of devolution working in a very positive sense. And it's, for me, a vision which also embodies the ambitions, the vision of the people of Meru County. So congratulations. Ngavana Kiraitu nekite wirane bwa gukiria ayuthi ba Meru na kwambiria mubango jwa Meru Youth Service ni ju MYS. Moroto jwa mubango juju ni kugarura uturo bwa ayuthi ba Meru kenda gukinyaniria wirane bubu na ruguritie MYS jora ya bangiri. Meri emeka inyuma yawe kujukia utongeria ayuthi nkurukia ngirijire ni batonyithito mubango ni juju kuma wandine cionthe 45 cia Meru na gukurukithirwo moritani ja mega ja kimuthuganio na muturire na gikundi kingi kia ayuthi 600 ni gikwamukira moritani ja giotea. Ayuthi baba ibamukirite course mwanya cia bata ja hairdressing, catering, plumbing, carpentry, masonry na electrical engineering. Bamwe ibanenkeri intobia kwambiria biashara. Gavana Kiraitu anjukirie na ari sabu kariu bwa mtu kuthingo wa eneo ya unda bibia masonary na nande thaini onkurira kario njo au no ronda igerwe Meru Youth Service onda bibia kose masonry monkera au motorera joko jo sensetia pombe ikwera ngavana wetu Kiraitu Murungi ibwega tetheria onanya na machine imwe kenda mpomba iko boosting ogekwa nkwira Kiraitu ibwega onto bakwambira muradi juju MYS uketha ti muradi juju MYS tha imbithora ndinja ntina NGUGI ntithora ndi menya mantu jaja wa kuikira structure mantu ya greenhouse hydroponics nandi ko inkomwira bwega onto muradi juju ayo ngavana Kiraitu mono ntubara ndipite yendera to ntithera nkinyitera ntutiko ni nani bokera kimenye ndipite ngugene tura wanda karanga gasula ntiura ginanga itangu wegita. Bangi iba igwatirite NGUGI kiri sekta ya mikawa, waki na bangi ibombite gushiandika bari bobongwa nama ikundi gike igekenu. Gukurukira MYS umbrella ana igana rimwe 50 barabarandaranda mitaene nibonoketwe na ibetite nambere kwamukira moritani ja kubokiria uturone. Kama nota giza inyoka waje digalu ntende kuwa rufu. No, ntende kuwa rufu. Nonto bashari kupata ajali ya ngari bareke kukua
ta district na kuiria kwa rimastokera inyako kiramego tekerikana gento takyo beza batwa hopes na nya batwira future ene ono ntobweto tomete to boy to nimbuka ya kaboy kara kutika 207 ile twambire kunywanga mugutano lakini Murungi utethete no twatukinyete no mbeto turetera kithari maturetera ngavana wetu Kiraitu Murungi kenda kuthiria mathina jaroji jaraja twire ndene ya kaunti ya Meru ithima ibinji na mirandi minene ya roji 20 ni thondeki na kurikwa nkurukia community water project nigunikite na matangi intakes na mibaibo gukurukira kigina kya want fund bobo ibukiritia urimi nterire anjomo nare arimi bakenete kumane na kigina kira bakwamukira kumane na wingi bo maketha ngojoge nkathuna na nto batu turete thina roe miaka mingi miaka kithomba ndene muile gutone karwe ringi tutwira taro tora utaro rukire keinda tuchoka twachokoro na ndari metunyanya tachoka ndari mboka tachoka ndari metunguru giuko na kikuri au kuru isasa warura kurima no rurime boya fainda ira mbone ya ruru fainda nene no ntumbere rutira njo ndeta kuro ya muno kujeru Mbwa we ni tutirite ngui nene muno kuma tuturirwa na ngwira tuenderete nio ni tutethetie muno tutukona mbeca kuma nene na endereire nya thoko yetu aja uyu na nkuruki twa kala county muno gwithwa mwathani ya metethetie mbo tutura ruya ruru na ri ngua ni gucokeria county katho no tuba ruya ruru no tumpempe jai kuona no kuona pempe kuona cina meri ye iri nande na iruji ru thithietie nteto jai ate mwathani ndatethetie tumba kuona ruya yaru kinyantu bakumantererire thagua ibagwiritwe atata kumba kunyethia roi tombo eta kunyethia onde kiundu na ikwetha kwena kinya maitha maingi lakini kuma sola wegirwa ndokwana toita thoka no ndokuma sola wegirwa toteta kuraya twaya ng'ombe royo wa kenda gutigira Amiru ibakuringa biashara mathaa jonthe gutiugua mataja manene ijarungiki na mataja manene Burundi nijaeja ni mishine mwanya kaunti ya Meru uthondeki na umenyeri bo barabara ni bumwe bo mantu jaria ngavana Kiraitu amenyerete muno naritete ngugi mariru gutigira kiroto giki gigukinyanira na ari na moroto jo gutigira ukamati ibogweta bwega uria kwagirite ikinyanira gukiria uchumi kaunti-ini Kiraitu na turiterite ngwembe ya twenjira barabara na nwendelete na kwenjwa twenjira mukaitwa na tuwitia na tungo tu wange bayalo tungo bometa tu mundane tutomba tu yo tomarithi umwe akorwa ake ana no tukukaindokia no ntoboke la maiya tupera tutiromba kwendia bwega turakarare njirene rimwe riski kinyangari cie overspeed kaje gakuritaria lakini ndio tukintu jakeu ingoge njega na customer ibongerekete muno baba ingi na tumekuwa tukizunguka sana kwa hii barabara especially wakati ule kumenyesha tulikuwa tunafaa gambut kutoka pale kwa chini mpaka hapa lakini saa hii hata kazi yetu imesidi sana ai mathina thaito muringaningite mbe muno nto tugenda kolelinya kuna kagera manemanetia na mindi we ku no kaore lyo na barabara ni muno no wetu ni weringi ponga gendelo to lelibo ya kinyale to nda barabara to tende watu kiluka ko mwanka yaga mwisa tulaiga na bato to aya mngao kinyango mbika eta kweto si eta to gatia tata na mauru asio teno ngage kinyanetia Gavana Kiraitu no kiritie sekta ya kithomo kaunti-ini irasibia ECD ibiakina kigina gya shiringi 750 o kirasi kiria kigina gikai ikiringithano na shiringi milioni 1.2 iria ciatumirwo o kirasi ithirikari nthiru bioro 19 na desk skuru 25 ni guri kuringana na gavana thirikari yawe miaka 3 mithiru nirekete kigina gya shiringi milioni 132 kiria kiringithitie aritwo 141,981
arimu magana jana ba ECD ibandiki arena kugukundia ana ba ECD iria igutumite skuru chongera ana na bagakaraku na nkuruki kubongera umenyo mathomone jao. Thirikari ya kaunti nigurite mukuja ECD. Kenda gukiria ugima, thirikari ya kaunti ya Meru ni akite dispensary nyumba ya ngoroba ithano ya Wandi iria iri na itanda magana jana ja 50 na igatetheria cibitari ya Meru level 5 kire gutaura aje baraba mamiku. ICU, HDU na Reno unit ni chiaki. Untububu bugatetheria aje ba Meru na bakauntirire akwe kwamukira utungata bompwe. Dialysis na ICU na cancer itukuga in the region ibatu tomba mono kwa offer services iji as a public hospital na dialysis to na isolation unit ya dialysis na ito kuona aje baba inge kuma county yetu na nyakuma county inge jonto service yeje ite kuona kana even from other surrounding counties na nde aje bareja aja na ito kuka to na aje baba inge baraba kuona service ya isolation from our dialysis unit ICU au to na aje kuma county yetu ICU yetu irambereria meri mekai ethiri lakini ito kuka to na aje baba inge baraba kujora ICU yetu kuma county yetu na nyakuma other counties jonto kere joni yeje Meru County to privileged kwethro nya to na ICU as a public hospital. And the management we did learn up and down. Ikagura oxygen na nyuke, ikagura fika. Na rimwe tukethira ati kuoneka nginya kuoneka ndi thaino itwina oxygen plant nenema ya capacity ya 480 liters per minute ikumba go support the entire hospital comfortably ni yomba nginya go charge mitungi kenda tugwe twina standby cylinders machine ino ya oxygen ndi kumba gutethia cibitari kaumba gutethia facilities ira cingiri within county ne kaumba nginya gutethia cibitari ira ingi ire cia mission na neighboring counties ta na nyuki. Timao mutuate na muthara ni bagunikite anene no tongeria bwa gavana Kiraitu arabakirithia ta injero. KMTC ithatu ichia ikigia na county gukurukira ngwatanio na thirikari nene. Itukuga twina nkatho nyingi kere International Cancer Institute no ntubago turetara machine cia kuthima cancer. Mbere turathiurukaga twethera muntu mimbia na murimo jwa cancer kana na konene na dalili re tukuthithia mass screening itwira na unturene tukamutuma na ndegweta kuthithirwa ithimi biu kana tukarita kapis kana kanyama kara kabu igweta kuthimwa kagatumwa Nairobi. Oncology services kana cia cancer, chemotherapy, kinyayo range ni eje ibatu twina oncologist na tukumba inya kweja na chemotherapy services hi aja kwa ito kugenya aje tukubona kuma county na inya county ingi. Meru County toweza imubango ja gukiria ekuru jura jutongere twinkatha ya gavana Kiraitu Murungi. Ubango juju ijo gukiria kiroto kya gavana kya gutigira ekuru ibakwirungamira na njira chionde kuma giuchumi kimuturire kibiashara na bantu jangi nkuruki. Kire gukiria ekuru kibiashara nkurukia ekuru ngirijire kauntini ya Meru ibamukirite muritani ja uremi bwa biashara na kigina kya shilingi milioni 9 igitengi kenda kumbithia ontububu. First rende atwa 50,000 na tu au twathuranagia jeto twetete mbere twethire twari tukuciuthurania na tubesa becha iji twathithirie table banking twaeja nacio tomba gwikuria
te mwekuru mwana omba kuingwa cukuru amwiretera bagu kwa itombaga ibomba gwitethia bakanengerana bao bisi bacoka cukuru twina mwerekeo ya kugura inya froti yo kuthithia tumanto tungi tutwingi twakobithania 5,000 gwitia mwekuru ageta akathithia ciontu nyume mieri 6 agacokia mwekuru ungi agakoba kumba gucokeria pastirende wetu nkatho muno kinya igwikira ekuru manani akimenyaga ekuru ibo musingi jwanja o uja mwekuru na tuthuganiritie bwega muno na tuthuganiria ura mwekuru abati kuthuganirwa itwetete na mbere na kuumithia makandamia still kwijange twikirite ndene ya program ya kuumithia jaja itaitia sana ndipo konora ja thongi ituterekera band lakini mweri jojo nge twetete jwa ire iro tukwenda gwikira band na twarikia gwikira band tuketha twitumairagia kenda antu bara bendene antura beja kutuguraira makandamia jaja ngira twina yaja tutekunoka yantuku turuga twendelee kabisa menya kamunda ngabongongera kakwanda kenda tumba gwitethia Kaunti ya Meru niyo kaunti ya mbere kuruguria watho bwo kurigiria ndoa cia kimumbere bura bugatumiro kiri kurwana kurigiria ndoa cia kimumbere kiri akari. Meru niyo kaunti ya mbere nene Kenya gukurukia policy yeji kira kine gitu muno bwa meyo gukurukia policy ni implementation niyo kona twekirite inya na twekira priority kurana mantu yau ndia Meru itarawere na rungu tutongeretie na monte yau. Meru niyo iri na ngwataniro ya arimi irendi kuburu ya arimi baikoachie bubu ni nyuma ya gavana Kiraitu Murungi kuruguria ngwataniro izi kuringana na manifesto yawe kenda kumenyithia na kuritana arimi iguru ria mantu mwanya mwanya jegi urimi thirikari kaunti ya Meru ni akite nyomba nene yoritani ntere cha kaguru. Thirikari kaunti ya Meru ni gwatanite na copy project kenda gukiria urithi bwangu kuchegi ntwire nara bakite guntu gukomorithia nkara. Bwa mbere batitulitani mantu ja kumenyera nguku ii bataturetere nguku bambere otulitana na nande nya batu tutega nguku tukamanya imbi imeajetie kambuge ibwega sana kirenga bana Kiraitu Murungi etwambiriretie murandi wa nguku na twambiriretie na yokuma 2019 mwichone na aratuikirie seminar tweta Embu tweta Kiambu ya kuritanwa ni ndaitari betu batu minimo ni ngabana yetu Kiraitu Murungi ende thai mwekuru ate kwanganga na au njirene agichwana atombekie gwitethia mwekuru ari yukia goko ciawe agayukia nkara ciawe ageka kendia na agekira mbecha mukuru. ukurukira mubango jorajo kuongera batakire marigo makandamia na ikwachi mantu jangi jaga kinyanira kire wakibodho ko enjero ya marigo ya ndarene tani mugwanja chiambe guchanyaki ni chieza nikire aremi kire ikinyara gukiri urethi mpongerie zau hari ndawa cha kubandithia ndethia. Gavana Kiraitu na chitanirite kuthiria mateta jamiunda na gutigira Meru bonde bari na title deeds kenda kumbithia Meru etueka great gukurukira ngwatanio na thirikari nene gukurukira ministry ya miunda mibango ya uwejani bo title deeds nkuruki no eteta na mbere kenda kuthiria nkuchano cha miunda kauntine mwankira thai title deeds ngiriegana ni chieza nikiri akaribaruire rwarera ingavana Kiraitu kiri ikinyara kumenyera riera na kutheria matauni kaunti ya Meru ni gurite ngare ya mwanya na itongi binene mugwanja birabye kimishie na mwanya kenda kumbithia uthurania boruko ibari 39 ibikiri mubango nejo kubimenyera na njire kuanda miti ya mirangi iria ikumithwa ntere cha gitoro
kuma thirikari ya Meru rungu rwa ngavana Kiraitu Murungi ikuzukia utongeria nikite mubango jo gutigira abiashara bonde kire town cha Meru bati gwitira ngugi ciao guntu kuri na tiri kenda betithia na mbere miango yao untu bubu kukurukira kurikithia muoroto jo Big 6 ibugunite town cha Mutindwa, Lare, Maua, Mikinduri, Nkubu na Timau kukurukira wikiri bwa Kabro. Bubu bwitite na mbere town ininyi kinyacho nigunikite rungu rwa ngavana Kiraitu nithondekete mbondi indito cia kumenyera mici iji kenda gutigira ugoti bura bukuthuranwa ibugutumika bwega. Rungu rwa utongeria bwa ngavana Kiraitu thirikari kaunti ya Meru ni akite bioski 154 na kuweja na kiria biashara kenda gukiria biashara ciao. Kenda kurona mitino thirikari ya Meru rungu rwa utongeria bwa ngavana Kiraitu ni akite na kuthondeka ituo vya kurua na mwanki na kugura ngari ithatu cia kuoria mianki na oxygen concentrator ijiri. Meru County Disaster Management nioretie mianki maita 25 mitino ya barabara na makarika 10 ja kuonekia antu kumane na mpithukiro cha nyomo cha kithaka. Mwakene jo 2019 Meru County Firefighting Service niyo yari nambe mu Kenya yonthe. Nkurukia nusu ya andikwa kirirwangirwa kurwa na mitino bataandiki ura kwagirite ende rungu rwa ngavana Kiraitu ibandiki ura kwagirite na kandarathi kenda kubombithia kurita ngugi bwega. Thirikari kaunti ya Meru ni thithitie mibango ya kuwatana na byama bite bya kithirikari na ikundi bingi kenda gukiria witi na mbere kaunti-ine. Kuthingatira wirane bwa manifesto bwa gutwikithia Meru nja ya utalii amwe na gutetheria kiri kurwa na murimo ja kansa, thirikari ya Meru ni yabanganirie na kuthithia ruroro kirimene kia Mount Kenya rwa rwijikene ja Mount Kenya Mountain Run ararurone ruru bothuranirie shilingi milioni 8 kia gwaka gituo kia uthundhuria bwa kansa. Iroro rure rwari na amatoki nkurukia 3,000. Barabara ya themwe ni aruguriro ni untu bwa biashara, utalii na kumbithia antu gukinya Mount Kenya na Woro. Mashindano ja 4x4 challenge Kathumba na kinya safari rally ni jathithitwo gukurukira barabara eu. Rugendo rwo gukiria Meru na kumitwikithia great no rutite na mbere bwega na rugakinyaniraki rungu rwo tongeria bwa ngavana Kiraitu. Njoni twinde tukwatanire na tumwimbiria Kiraitu Murungi. Kiraitu Nchamba.